Modern koncept obrazovnog sistema je razlog zašto bih ja uvek upisao MEF fakultet. Video predavanja iz ekonomije su fantastične. Olakšale su mi učenje i dodatno me zainteresovala za ovu oblast. Smatram da je ovaj vid učenja najlakši i da pruža najbolje rezultate. Fakultet nam organizuje mnoštvo zanimljivih vannastavnih aktivnosti i to je zaista drugačije i posebno. Na našem fakultetu se veoma ceni inovacija, što nama studentima daje totalnu kreativnost i slobodu. Ono što je najvažnije je to da se te inovacije na kraju sprovedu u delo. Mogućnost gledanja video predavanja i Moodle platforma su za mene veoma značajni, jer to čini obrazovanje u potpunosti savremenim. Komunikacija sa profesorima i asistentima je zaista super i celokupan nastavni kadar je maksimalno posvećen nama, studentima. Od momenta kada sam ušla na MEF, osjetila sam neku posebnu energiju. Svaki odlazak na fakultet učini mi dan lepšim. Meni je vrlo bitno da fakultet ceni kreativnost i inovacije, što podsjeća nas studente da budemo mnogo bolji u tome. Uz savremen koncept obrazovanja, pravo je uživanje studirati.